Kontrakt je 5 kara nord, v karah nimamo izgubitkov, ker bomo zimpasirali kralja, v piku nimamo izgubitkov, ker bomo odmetali izgubitke, v križah nimamo izgubitkov, ker bomo zimpasirali damo, v srcu nimamo izgubitkov, ker bomo odmetali srce. Ataka 6 pik, ki ga vzamemo z asom. Igramo srce, ki ga vzamemo z asom. Igramo jack karo, ki ga nasprotnik spusti. Karo kralj vzamemo z asom. Nasprotniki nimajo več adutov. Igramo križ jack, ki je štih. Igramo 6 karo, da pridemo na savt. Igramo impas križ 7, ujamemo križ damo. Delamo štihe s križi. Na koncu nam ostaneta 2 aduta, kar pomeni, da sta naša štiha. Naredili smo veliki slam.